Botak, botak, Botak. botak. My friend, I'm here in Lombok. I'm sekarang very sangat lelah. Pokoknya mah gitu aja. Oke, selamat siang menjelang sore. Hari ini kita ke air terjun Minang Stukel yang berada di kaki gunung. Masih Taman Nasional Wisata Rinjani sih sebenarnya. Kita ke bawah, nanti kita baru ke atas ke Benang Kelambu. Oke, tetap bersama saya, Botak Primitif, siap melayani Anda. Tukau ya, di Benang Kelambu di sebelah naik. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't
Won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through? Entah. Kalau di Bogor apa namanya? Entah. Cilok. Oh iya, cilok. Kita yang dua jari yang bikin happy.